yatanga no kwigira wiza kutubeshya ngo tubwire ngo yatanga no kwigira kuri none ufite bari kubitega 8 muri champion nimero 2 nakubagaza nko mu yanda urana umwana nyabagendera yanga tukoze no mugenzi we Faustin ese sabi meze ni Yes, hello bakunzi ba BC TV show ndibaza ko mumeze neza cyane. Ndabaramukije aho muri mwese ushobora kuba ari mu gitondo cyane mugoroba. Biraterwa naho uza kureba ibiganiro byacu. Turi kuri Kigali Pele Stadium aho twagiye kureba imyitozo y'ikipe y'igihugu Amavubi. Isa nkaho ibanziriza imyitozo ya nyuma kuko bafite urugendo rwerekeza muri Madagascar, bafite imikino ya gicuti n'ikipe ya Botswana na Madagascar n'ubundi. Nakiri rero umuvandimwe kuri kamera zacu. So bwa mbere mubonye ngo niho Muhira rwose kamera mbana imutunze. Umeze neza? Yego, umeze neza ndashima Imana. Gusanze kuri stade nawe waje kureba tize ariko wagiye muri press conference. Yego. Wambabarira ko naje nyererewe ukambwira wenda nk'iby'umutoza yavuze. Umutoza yagarutse ku myiteguro ndetse n'impamvu iyi mikino yagiyeho, ngira ngo baje gusa nk'aho bagira ikibazo cy'amatsiko ko urabizi neza ko hagarutsweho imikino ibiri yari yifuje ariko biza kurangira n'ubundi berekeje muri iyi mikino mu gihugu cya Madagascar. Avuga yuko we nibyo ni proposal nk'umutoza yari yatanze, ariko kandi ikipe iri mu nshingano za Minisiteri na Federation. Avuga yuko agomba kubaha icyemezo cy'abakoresha be kandi n'amakipe bagiye gukina ni meza. Avuga ko rero imyiteguro yo ni myiza. Hanyuma hagarutswe ku kindi kintu cy'abakinnyi yahamagaye n'abatarahamagawe, harimo nk'umuzamu Kwizera. Avuga yuko abazamu nibyo naramukurikirana ariko kandi n'abahari ni beza, ko we atifuza guteza polemike ahubwo ari uguha amahirwe abahari kuko n'ubundi abahari amaze iminsi abitaho imikino bakina. Yagarutse nanone ku kibazo yarabajijwe kigendanye n'uko yahamagaye abakinnyi babiri, Christian ndetse na Claude, bakina ku ruhande rw'ibumoso kandi bakina mu ikipe imwe, kandi nanone harimo n'umusore ukina nanone kuri urwo ruhande, ndavuga Emmanuel Mangwende, umwe mu basore b'abahanga cyane. Nabwo ko ari na nimero ya mbere, ni umusitata kuri uwo mwanya. Avuga yuko ari abasore beza akurikira mu buzima bwa buri munsi, ndetse imikino bakina ashobora no kuba habaho impinduka kuko no mu kipe ya APR biswe Claude arahengekwa. Hanyuma ikindi
yabajijwe ku bigendanye n'uburyo hari havuzwe yuko hashobora kuzamo izindi mbaraga yaba abakinnyi b'abanyarwanda bafite aho bahuriye n'u Rwanda ariko batigeze bahamagarwa cyangwa n'abandi banyamahanga ariko wenda bashobora guhabwa ubwenegihugu bakaba bakinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Avuga ko nibyo cyane cyane mu busatirizi, avuga yuko nibyo ariko kandi nanone bitari mu nshingano ze, we yabyifuza nk'umutoza kuko akeneye n'izo rezilita ziri positif ariko si we ubyiha, ariko avuga yuko n'ubundi haracyari igihe kuko ni imikino ya mbere yakinnye nk'umutoza mukuru ya gishuti, acyafite umugambi wo gushaka iki gikombe cy'isi. Mu itsinda turayoboye, yanganyije na Zimbabwe, atsinda South Africa, urumva ko haracyarimo urwo rugamba, haracyarimo iyo nzira. Ubwo rero navuga ko ku ruhande rwe n'ibyo yagiye atubwira ndetse n'ibindi bitandukanye ku myiteguro. Hanyuma ku musore Muhire wari umaze guhamagarwa, nawe yishimiye kongera guhamagarwa n'umutoza w'igihugu, yuko nawe ari igihe cyo gutanga nyine buri kimwe, ari igihe cyo gutanga buri kimwe nk'umukinnyi mukuru. Yagize igihe cyo kuganira n'umutoza, agira ibyo amusaba, agira ibyo amusaba kugira ngo ahindure ndetse anongeremo kugira ngo atahe umusanzu we. Ubwo rero ni bamwe mu bo twagiye tuganiriza. Kevin Muhire kapiteni nawe agira ibyo tubwira ku myiteguro, ku bakinnyi bagenzi be. Urebye muri rusange ni uko ikiganiro cyagenze. Twigarukira hano mu kibuga, munagerageje gukubita ijisho hariya hakurya, urabona ko ni abakinnyi batari bake, ntabwo nababara kuko bose ntabwo baraza, ndakeka bose bataraza. Bose ntabwo baraza, hari abo bazagenda bahurira mu nzira ndetse n'abo bazasangayo, ariko abari hano benshi ni abakina hano imbere mu gihugu, bongeramo abakinnyi nka batanu, hari ndumva ari nka batanu bari bari hano. Twigarukire rero mu kibuga hagati, ukurikije abakinnyi bagiye bahamagawe bakina mu gihugu hagati, turabona ku mwanya kuri gatatu hariho abasore bagera nko kuri 4, urumva kwingiraho n'abanyamahanga bakaba bangaye abakina mu mahanga, abanyarwanda bakina mu mahanga. Urabona ko hari umubare mwinshi, ariko nashaka kubaza ikibazo kimwe. Hari amakuru numvise avuga ko bashobora guselekisiona abaruko 8, tuba dufite abakinnyi bagera nko muri 24 ngira ngo nimba nibeshye bahamagawe, kandi bakina imbere mu gihugu, urumva ngo bashakamo 8, kandi urumva hari navuga gute, hari abo usanga barahamagaye ku mwanya ari benshi. Biriya bintu si bizagora umutoza guhitamo, na cyane ko bose mu makipe babamo usanga bashoboye? Ntabwo navuga ko bizamugora, kubera yuko siwe wa mbere uhamagaye abakinnyi benshi, kuko ikipe y'igihugu ya Congo iyo igiye guhamagara abakinnyi hafi 60, ihamagara abakinnyi hafi 60, kandi bikarangira n'ubundi itwaye umubare mutoya. Navuga ko rero ku ruhande rw'umutoza guhamagara abakinnyi benshi, navuga ko ni byiza kubera ko ni amahitamo y'umutoza bitewe n'uko yagize umwanya uhagije wo kwita ku bakinnyi. Ni mushyashya, navuga ko ariyo mikino ya mbere y'ikipe y'igihugu ya gishuti agiye gukina. Yabanje kuza asanga ikipe n'ubundi asa nkaho ari mushya, n'ikipe ari nshya, kubw'amahirwe atwereka byinshi, ikipe akina imikino ibiri ayitwaramo neza. Navuga ko ntabwo biri buze kumugora, gusa ku bigendanye n'umubare w'abantu 8 biri kuvuga ko aribo bazabacuza, ntabwo ubu none twabyemeza kubera ko bacyari mu myitozo. Ubwo wenda twazabigarukaho cyane tumaze kubona hasohotse lisite yawe. Uraha amahirwe usuye imyanya ikenewe ni nka hagati, navuga niho nakubaza, no ku ruhande abakina kuri 2, 3, urakeka ari bande w'amahirwe? Njye ntekereza ko nta kintu kibuze guhinduka ku mutoza, kuko n'ubundi turabizi ko ku ruhande rw'ibumoso Mangwende ni umusitata, ku ruhande rw'iburyo uri wasanga Mborenga ni umusitata. Usanga hani nta kinini gikunda guhinduka. Hanyuma ahubwo aho dutekereza ashobora guhinduka ni hagati, kuko usanga harimo abakinnyi benshi bahamagaye bo hanze bakina muri shampiyona zo hanze y'u Rwanda, hakazamo kandi n'abakina beza hano muri shampiyona imbere mu gihugu. Mbona ariho dushobora kuzabona impinduka nyinshi, ariko ubusanzwe muri defense kenshi ntakunze guhinduka, kuko usanga ni Mutsinzi Ange ufatanya na Manzi Thierry, cyangwa akaba ashobora kubasudiraho wenda abandi beza b'imbere mu gihugu, ariko amafoyeri usangaho nta gihinduka cyane. Uramahirwe angana gute kuri uyu mwana bahamagaye ukina hagati 6 kanamugereje muri Rayon Sport?
kanamugerereje navuga ko biramusaba akazi kenshi kuko harimo abakinnyi benshi bamurusha experience basanzwe bakina, harimo Sefu ni umukinnyi mwiza ufite gabari, ufite igihagararo, wagerageje gukora ariko ubona ko akirimo gukora cyane, birasaba kumusaba gukora cyane, gusa n'umukinnyi ukiri muto ubona ko nagira imikino myinshi kugirirwa icyizere azavamo umukinnyi mwiza. Okay, ndagushimire cyane ko ko tuganira. Urakoze cyane nawe. Umwitozo w'ejo ku wa gatandatu kuko ku cyumweru ashobora kugenda ku cyumweru mu rukerera, ubwo ni ku wa gatandatu mu gitondo, ku cyumweru ku wa mbere mu gitondo, ku cyumweru mu gitondo bashobora kugenda ku ejo muri ku cyumweru mu gitondo, byashoboka ko bazagenda ejo. wagishiye cyane kirebe Nukuri bitamo bifasha uzi abantu baguhigira, niyo mpamvu uzafata agafoto kawe nashyira mu gatuza nijoro ntiryamire kuko n'ubundi nabonye bya Yes, hello bakunzi. Hari ikintu yankeneraho nkajya nkikaniraho yaba ikijumba yaba yamenye ikijumba Dembura umwana muto. kagashiti kacu se twari twatumiye Umwana muto. Demba arahwera umwirinde n'ubundi. niyo nawe Demba niwe wanjye. hari umusego udapfira mu rugamba, Arahwera. hari umuntu utagwa kuri tera. Demba niwe wanjye ariko afite ariko ibyo bintu uvuze ni Ende kumuha kandi maze ku ay ibintu ndi gushyira muri video yanjye. Mugira inama wazamenya. Ari ikibazo gikomeye cyane. ntameze ubwo nawe muba wumfashije mva ntaye ibintu kandi nzi ko ugiye kuzana verisiyo nshyashya y'imisabire nkitwaza n'abarejanderi ariko si ngo rero kanye twari muri Iraq akiri icyiciro cya mbere, hari mu bantu bafite Amazina ariko. Zana ngufasha. ntabwo icyari cyansaba kandi wabitega ubusabe bwawe.
Empty passes, guys. And pass the ball to the correct leg. Back back. Yes, Patrick, 10 push-up. Wrong leg, 10 push-up. I can't understand. Keep the ball on the ground. Long line, back pass, long pass. Yes, that's good. Yes, yes. That's good passing now. Pass him the ball to the left leg, outside leg. And again, 10 push-ups, Patrick. You're under control. I can't understand. Oh! Ball on the ground. Yes. kuraho record yawe ni heza. Where do you out there? Back pass, and here you have long line pass. Jimmy, are you ready? Start! Think about this dummy, an opponent. It means when I'm getting the ball here, I take the ball.